Kaget, ya dekat di tengah king jalan ada wenaru nyandang ya gading cupa. Leko dia manusia bata ceramang ni moi. Cai wenaru adi cai bani nyata kana ke buka kole. Ini ada anak tulung dijamin lah. Ya ngoyong cot tegarang kole nyelakian malu. Tulung anaknya buka diam. Ya. Tuh ken anaknya buka nyaya ditulung tekening kole. Rian tuh kan di jangring maju ring sunia dokter kebiaparan. Anding ranangnya kebiaparan ken. Iya. Tongkat diliu gati nyai ngabo biu mepelot nih. Rian tuh kan di tiang dawat sering berjepade. Di tiang teman memistri. Kaden kole nak sudagar biu. Ternyata ni nak dimercepade teman memitre lah. Man kuda nawang nak muani. Yang mata kita mata ulu likur. Woi, amat kuatnya wanita ini. 28 kok di bawah 2 lagi 26 dikorupsi. Nah, ane jani, mapan jelas solanya ini di mercepade. Jani kangwanya di suargan po undo ke kene. Kole nak lakar ngali ajen kole ne, sing kole nyan man rumah anake buka nyai. Mo nyai ngoyong gitu di batan paleme.